as of today, ma'am, madama pala iti pinagitid tayo iti rehabilitation assistance kadagiti typhoon affected farmers tayo kasi more than 30,000 in the whole province di affected tayo. So, nakaitid tayo iti last week. So, itutuloy tayo pala ma'am tapno amugahan tayo aming nga mag-cover dati 30,000. Iso nga pagpapay ami ket prioritize tayo digiti kung kuna tayo nga digiti hard hit areas kinigiti farmers. So, we are still in the process na gigipit assistance tap na maka recover dati digiti loss of digiti crops, digiti livestock da and fisheries. Kami nang katsiso kami nang itibig high value crops production. So we are giving digiti high value crops planting materials, digiti corn seeds, fertilizers, digiti pesticides, insecticides, kaya nababati pa yung mulmula. Kindati, mamkat binuyogan tayo iti food packs na nagkapo iti DSWD in partnership with them. Tapos no, ada DJ immediate na assistance na in terms of DJ food. DJ, nagkaputi 5% tayo circuit DJ at 7 million. And then DJ, part ki DJ, stock tayo pala nga nagatang tayong kitiso pala di iti imbonong tayo di ko. And then ada iti proposal mi from the quick response fund, the QRF ta naka-state of calamity tayo. So nangipopos tayo iti worth 15 million nga inputs nga agbalintong assistance kay digiti farmers tayo.